This is my Waiata Māori video challenge. It's called He Toki by Swizzle. E hoa, kua kite ahau, kei te mamai koe engari, kaua e ware kei konei au, ko au he toko māu, i roto i o rangi taumaha nei. Hei aha te aha whakawhirina ki tau awhi nei rā mātou, tō whānau i a koe e mō tea tonu nei, ko te mamai. E hai kino rai i a koe te utu o te aroha mutunga kore, pupu ake te aroha ki roto i a koe, tēnā metangi, hei ahara te whakamā, kaua e whakariri ka, titiro ki te rā i muri i ngā kapua, karei au e whakaiti i a koe, karei au e katakata, karei au e tipi haere taku prata, ka tū tonu tāua, ka tū tonu tātou, koe nei te tino kaha o tō whānau, anei au, he toki no ahau, anei au, he toki no ahau. Anei au, he toki no ahau. He iti te matakahi ka whara te hoariri. Yeah. Ka whara te hoariri. Nā te mea, te tino kino o tāna mahi. Engari, kaua e ware. Kei te tūtonu tātou ki tō taha. Yeah. Hei aha te aha. Anei he koha mou. He tohu o toku aroha nui mou. Anei he toki iti, engari pakaru riki te tōtara, kei te mohi o koe tērā e hoa, ko tēnei he wae tau toko ana i a koe, rere atu ngā roimata, kaua e whakamā, kare au e whakahihi i a koe, he toki tēnei, he toki au hoki, he toki tēnei, he toki au hoki, he toki noa hau kuaku whaiwhai ngā te kaima tēnei toki, anei au, he toki noa hau. Anei au, he toki no ahau. Anei au, he toki no ahau. He iti te matakahi ka whara te hoariri. Anei au, he toki no ahau. Anei au, he toki no ahau. Anei au, he toki no ahau. He iti te matakahi ka whara te hoariri.